watukufu wanzani kao nyudunga matangazo ya Daula Tropic FM leo tarehe 13 ya Novemba mwaka 2025 garjundao volo kama lahada ikao le Daula Tropic FM lovirlia ze kote zonsipia riondana na ranya mzima ikao weimana nyasi mumrambo wa haruma zerezo zinu hana wakati mwingi ufanya jendo jinji hautahe maisha yeuhuza zinru ani chaya yambao mandik chayiyo leo ngalawa harumumfao ujoji presente bana avumwele dina la haingeri jeri mwishidie haukange na madambili anzo stekeleze sonuma maisha ya huwa komor minhu wandu ikao ngaona mamera wa tarumu emichi mwana nyasi. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Ledzina ngaradi sina ndobi kama hadisiyo nyina Ubedi Muhammad Islamu kulana sina ya ismu ya Jamal na Mangidi Jamal Muhammad Islam Ubedi Muhammad Islamu shaha na sunu ambao Mangidi mwana nyasi Jamal. Naam. Oskole wenu ngasina le 13 novembre 2025. Naam kwesi. Maisha uyaonao ne shababi mkomor ngoyaono namnaje ngwendeleyo ngujirejezo dingoni haungurejezo dingoni mwana nyasi mkomori tiba shababi yandisa ranguma hakume na mfukare hata uhunda mahamengo minne na mili ngao sawa na masungurwa wasiuha wanyamize zitwa asibabu hindi mbabangu to mwana likoli. Naam. Hamfungua masentwiri haumlisa haumvaza haumnosa haumtoa yende bonze yende asomea rejei mwanadamu wala hajaji declare ukari balemri asoma ni kwa michi hatu we ni kwa michi hatu katina hata mbandongo lowo tswania haya ifikiriwe ui haukaya mera ekaramba mera ushinga zijande za serikali za mikoani yabonge lazima ukireiye nganzo wela eni mlona mnaduka hula na libe nganzo ujokana mrashi unga na lime ekakatsulima na nikemro jina lime ngelazimu haina mndu ya tsangiele bavula haina mndu ya tsangiele yensi jokjowea wewe ngo kubaluka ya raisi ulo biro wone joko shindare ngeze miji hatu yo regezwane maranya yo regezwane mamera alafu mamera kwa sina ndongo za hao so tino urenga misaada wende za ubali mamera hemi ya miji au ya hema bavu wewe nambie bomana ma jeleze namnaje neneze wewe unitarumuo unambie yemera wa muona bansiju rijoka umrenga example wa hele bavu la enda mwe haukaya ngwendo hundu wandu watimizima jana kume wanjia ho mijini kwa sina hata dandite kwa tujuli hana ewa watandovi kwa tujuangwa yenshenda babi wandu wengi ngabo wanzuani ngabo wabushi ngabo wasawahili wonsi pia wanjaru mwensi inu ashamzuani wa mkomori ngena hakianje banu shangena hakianje banu ekatina haki ya chulo kange banu fulani njonda we nana wewe kama de urezide usibo na nimjue unelewa ngabo za mji ya mzozi fanyie na kemongoni mwafanya hao ulewa. Naam. Haukabanu mrujo wabo yazaliwa chamduka jibwa fiao alafu kena ure kirire nge miji rifanye hamasi gongo za nkuni gefoti yungu iliomba efoti hiyo nsiri hamru so tsinde ni mru ya jida yukangwa nzwakezwa mana yezo mana shinindi ani ngoriwe mamera wanikiwao darakizi mamera walomo mabakuni kwa tina ngwaona hindi kwa tina maarifa ngwaona hindi kwa ilazimu watsonjuo kangami ilazimu ni watsangie ba wansangie kabati wajuwao yabongwao onurdi Jamal abo jama. Naam. Zinongo zibitisho kai mamera walio haruma ezisiwa hawalo harume mabavu ani zetetiza haugizo vidi mimi ngamanzo nuhuzi sesho ushonao kaya gisho shemanda mwe lemera mda huu yewe haruma le bavula hau kwa hamavu tipo hamavu yewe uchonze mera wa hele bavula hamavu yafanya roho nso johanza ye mera ulo haruma le bavula hamavu mbandongo ya handani ya kablazimu ajue do wana damu ensho bavunio yaka uchilazimu za rasulmali zilo hiyo na zangalie miji zangalele bavu yenga ujokubali ado libisiwa tike haruma maluka omijini ndo ngawo sirika hajo shinda wa komori wajokubali walibe kari kubali ya narirongo zana rambio kamiji kelaleshe yani wandu soti ndo wenyi rijo liba rijo rengeze miji amhulabio na mwambio karijo buata entreprise
zilorengo wana walomi chini watino kawariri walinde wasemoroni ekari kubaliana haina mru ya adile shilo hao yejoka ukahohonze yangalie shilo honze yejoka ho biro yangalie ulo biro zera sulmani zilo mijini rizikubali rizikonserve rikubalukanu le maisha hatu wallahi yakutakiria zera sulmani uziona zilo mijini ndi zera sulmani ngabo bahari ngabo misiru ngabo mapozolani ngabo bwe la lihuzi wao zozo ntipia ngabo ze aruvi zitingobo wangu bure ha ya wala kulli hadi mimi ngamina aruvi ilona 380 metres ulewa isorengwa ibwa asati kalfani batinokati jua ai wallahi haba wayo nimba haba hayo no mji baba ya lola mama hangu harengerisha si yangu hauzu batinokani consulte unaelewa sidoza mbaraero wana mwanzo wa ntoa duniani hai oui ha namnaje Allah unaelewa ya mungu ntono wambio kangabo haki ardhi hiyo ya ndo ardhi hiyo ya kokwa hangu haumba ya wamba ya hangu yewe hindi wendo adami amananzishiwa enso tende nzalwa hiyo wewe wa mwisho wanzishiwa minjazishwa mi wa mando ebansi zalwa nindo wewe utanindo ardhi ndio usibo ndio bala mrada bia kaza kukaseni hata ye parti mbidi mrada bia irenga armamengo fukare metere mengo fukare na sita sido sishitaki hata zeto sienga minizo nehendanga mtsambilo kwa janjia nabunga onoka wantia yabo ngonzo kyabo emamera walo haruma miji nezensi ngwa unawafanyao au kama nuwa tsinrengeye mimi na wele okellondo bavula hao ila azimuni wafai ino arudhi ino karenge mrijari mwe hansi bana hachai hansi mizinga na ndi nguri huo yabo ya hasaralo nyondai emri anjaho bavuni hachange mwiti hachangu hibo hachangu pandwa zitwa karisu mjua yamga sina faida na mkerazi ni wanadamu mlo harumwensi inu bensi nuke na ulelwa ni makopwa inu ngaichwa ulelwa ni mwanadamu watwani uchuwezo ya sahau na mkerazi mbangu wezi akili zandrabo zito ujana mba hindu haina mru ya tume na tume ema hesha yahe neende babulai ujamanga na usiu nami shanga mwena haki sifanya maha sita ya kamili ema hamiraru utolene tuwengu wene hobarini oporo nelalaru makontineri hata wasubuhi ni juhe nitapile harume maisha wewe ngo kubaluka baba hamondo na kedaba mimi na yeshi nitsonga siyaji bantu warachai dawe oui namnaje msina na wenga na usibo hodahoni hao na wana jabaha ndo nanzoni kena shati zolani mbaba na mzaze na wanashe wangu na wao wonsi pia wangu banu wayeshi chaminja hundra emana na tsunde ndi dawe kama nzo nsahesha hangu wala wajimilikisheza wala nane dorongo wa abo mimi hizi mimwiti kwa sukubalukariza lo bazima ujama inu message hau nini amsone sapia bezo kachanundo dahoni hatu amiche izo ndio bala honi alo mundu pia yo generali mwelewa rirenga ulaba mwinjiri uti yani mruka tonzawe ne mwananya hasibabu mnandongo mtiti na bahene mndu mujojitashia ngoto shamraja samesha haongu chanzo na balange na mvuka sijaola hatu mwiso wenji waolo ze mvu ya latifu mwelewa alafu na rikera ze message yonga mwibeo kwezi monsieur le journaliste namkwezi sana uonese wanadamu walo yabo ukaritirenge malabara hana si waritendeye malabanda animba mrutsho zwarendao mwanzo wonge na akili gorongoze daula hati daula ngorongozo ndo mrongozo haina raia maana atatoka wasile daula wende raia vanwanu wadingoji trompe haina mbungutsorinza haya parisazali walio na balasa handisa bale handisa bamando atakawasili bamwiso wajaba hangu atungwanza wahemu nazihensa kwa twandisa bokoni ndensa yabo yewewe emaza manaka wa ulo harmale bavula ngaworishe sikango iwono kwa tuirumia mimi amahindri mimi ngamono kaya yankilinti tinloniyo ujama rongoa yankilinti tinloniyo ngam amini ukayanga mina pozolani na iwona rangule nsuna zalwa dahu usibo yandisorumishi hadani soirenga ndio na nankongwa welewa rekana 3 millions ngamfikiri lijoshi narifanye erishesi hiyo ilirenge haruma 30 namnaje trace plan hili za tofanya nari twendera rengeze pare rirengeye 3 millions rihanguwele pozolani la rizunjilie rile hensi bazima rikena ndo ili mzima na kwa mangoro hamzima kwa mango njia ya doliba emapesa 3 millions ya joshi narifanye pare ngejo fanye pare rudi njile ze pozolani rangu usiba ta wasole mala wale le pozolani le pozolani longilo usibo ilo nitsali sarangu usibo hata chunzu lolola hanyu haolola bafu ngabo mndu wasa ujoko jambe lola hai
kokati je kati changa monao ziteka zinongo vira harme mabavu lola hanyu shema anasete zinu sibirao ndabo yakawewe ngawe na mji kutujo banu andisa kutujo banu aisa nongo utarumu yewe ngojuo ngamjuo mala usibo andisa ngamjuo banu andisa ngamjuo banu aisi ewa ewa message inu yabidi gorongozo ushababi wa usibo haunoa zee wa usibo ukanarenge irishesino haubanu porozamba haundo mnyanya utogo wa babanu wa usibo wa parsali la mrongozo wa usibo ngamrongozo wa Komori ewa amrongozo wa Komori au kale bavu hilo locality amiche watu mabavu ya lomunu ya tsambali ya tsona banu boyenchi ya tsona ndu boyenchi ngayo narangalie nane sirikali na wajuhe wangalio wandu wakansimi bure hunu ne wabahetsu nzu wande walime ai namnaje hawani ngariyo pare niruze mangidirile lensi je wabahetsu nzu nari wabahetsu nzu na bajema beni je hunu eni tufanya hazi na hezo nzu ende alime ekakwa tushindo wanikamba ndu wahala ewa ngamjodotsa ngano wa undembe ndu wale omwaho wabili wa hunde hazi jama manangu ajovuna mjama ngawe capable bo jamali wa recruitment jeune watofanya hazi wanike malongo wadolima dami nsine malongo yayo shanga ami capable ni pihe mangiti ni henti haina mrujo shinda ya jari dungane ndo babu haba heye huza ngami capable ni waonese zungazi lomu ni zitona wandu wazilime garjo uzajiri hauri zizazime geda ula wajoshina wa recruitment wa Komori rangu mwali nzuani wadolima wallahi billahi tawwa wajoshinda kaida ula watoto wa wandusi wizira ndaru honziani ekabajonri ya mrumoro ni yazungulia yani swali afanya ekawa watoto wa wandusi wizira ndaru honziani haina mru ajuha ngondo bo hazini harejei hajazahe ekaba lo mru ya jobabuha yambe politiki hawi ya jomandi na ukaini mru asenda hasimbuha haroheziba utaobana lali emanari babu hao rilo wale viwenzi rilo wenzi wenji dizo na borsona zorenda oi emru tina zorenda kufanya manesha rambi hameni tujo utsunga nguno utapalo na ubabuha engabo minga mbabuho wonsojo utsunga unusi wani ngokozizwema emasiwa no shababi hao mimi ngamzungulio timwambia ni turudinga ni mwambioni mi uchuhara nguvo tasi sizungulia hata midi ya winweri tunduzi wiziraru bengwa wazazatu waloshindo ningwa zirengao abonga aminukanga bo yajokana kilana mi ya undrezili na matanu zundi hemradi weziraru zangu soundri ya mradi wazirengao heza biashara za hawa zilonziro Aukawa wazazatu pia waroha wajaka ambao uzungula wauza dehindi miuza mangiti toerione wanadamu wao sainu watukufu wanzani wemna micro territoire kao riparse mwana nyasi jamali kao makatianu sainu inde ya birika akituoni himabo wonise sainu inde birika ino kanso ibali ya banda kubotasi to wanio ko utinia mangita toto na hindini elewa wishababi kao ngondo bio bujonisa yekala wa urongo wa armale daula Tropic FM gonisho wananyasi kao wa ani wakanti mi bure ukaya atide namna nini abenge ani inda jamsom bona dinu hamba antalia sundo mdu ado fanyela kinini neni vakini onisa ndo dombe wo parsada homre unu mi hula mi komante bushini olewa inu hamba manta vasaki ilo dalo la gas dinu dalo la sukari izo zonti pia mfanya komante bushini yabonga bwena za nezilo Komori hama hindi wo unga hindi Komori ba Komori ngabo konyode Komori ngabo mtakapali konyode ngabo ayu Komori ngabo msumu izo zonti pia zo mangiti ngabo sibiri ngabo zonti pia ngabo milazi ngabo zonongo zonti donc wo upiha mi upiha odao ni tuambia rangu safukareza masiu mikasi watajela sulibwa subu nudinjwe bwa subu isungulia atagonele rai abone arditire jenga mjongri ya honze netore mankuni iho pia tsotarali kume noritibe mangiti elewa iho pia tsotarali kume usijoni para wamela huvati ujina unzulungu wi wabondo wanu kusokubali hao mimi ujapor kubali harumilo haruma voti wao haina mrujo kaende ndena yani kirali kume no ni mvoti nikamdungu ngamjomvoti hao katsono tambe azao ngizo njema ngamzidungo mashallah shami meki asinlio no usimbufu wa hangu ngamrengole wa hayati wa hangu wa hemru mshene mwana na mzaze na mbaba ni uhuze sababu rali 20 za hedi machi hata wasubui vanu paru mwa uti arali ngabana siuhambia
mimi hu hansi realiziwi kume na zirandaru mwezi na bonga zijozi imengo shenda mnabirika hoyi mnabirika hoyi ngamlonga mnonga mvayo abungonelewa ngamiyeshi wewe ujua botasi swali asubuhi swali asubuhi yewe uhipia sanga mimi pia safari za masiwa tasa 11 za asubuhi kwa swali asubuhi tirangetsiro upacha taxi usibo jamoroni hao jamoroni haina usiku ngamliborali majana maili za mapesa yabo yo ukiritika hunu amso habiskai tilibiho si hatende hemindi ho hea amfanya sipori ni kemnono le jibanda lawilo mangiti welewa mchezo mongoshenda pa baina hozwano wanruma wa yule na wa hozwano wanruma wa yule abago tio zimongoshenda shezi humengo mfukare na zitsanu ngazitingwa urengwa nondo aloshindoni au kakilwa nyamara alimachana mfukare na marandaru mnafuri hapa mzima abahangu asulata majana matsanu yabo ngonzo kafa turenga konga manzonile amanzonile na bonga bwandwe katsamba ukawa zatsengo arenga ngwafikiro abo nga amulalo nao angofanya ubandi uelewa emi adisijo kana shuno shema yani ukagwa ringao ani niso harafa ambayo roho harafa ambayo hula ukamko mwerewe katsudinga ndo tsimendwa hula hauna mbiye mdulo mjini atoranta atobla mbayo yewe heli uonao bo jamani gono kawo urale wa uvumbu abo ulo itunzu daula ijo shinda esplaze wana wa Komori walio kapitali hunu wadoa rumabo welima mhogo na ngovi na fikiri yao kangwari fikiri yao ayi na kwa na shagabo wafikiri yao daula ngo fikiri yao Komori njamba kwa kwatu fikiri shakwatu fikiri heli litoshi hao au katu juruwiti katu rat insinsi ya mwiti insinsi ya wiba ngonelewa mabani yatu wengi ngwa puloma bucho ayi ujama iwe pia yote ndini wewe ngwa isika watoto ati mabusho wewe musobo mesoleme na mkwezi yewe ngwa fikiro watoto ati ti wanu warengwao no ne wandu mabani hangu ne mabaye urahanami wanu warengwao hindi numbe ndo hule nupombo nutabu la ilaha unaelewa mwana yaja ya rengwa yazengwa siswa moroni yaja ya vuruzwa moroni vajaba lomvua yatsona bohenda yabungujo fanya yawe mrulo bala ngujo ka umrenga mtenda ni bala mutsakafa asibabula mna mnyandro biwarali jana unaelewa nemezishinda ya uzaya urudule le hatamaha na depense na ndini wewe kutwangala zemvu zao kutwangala zemvu zao ne toma ya hoba nwayasi ngotorenga wende ware kuranilwa nipa Mambo zinutabu za zijiriwa haruma ensi zinutabu za shatabu za ubenza do wana ani ngongoni soka zinunzaya hao nzaya yo mwana kutwanza ulembe nduwe naye sauhea nam ngoza yo mwana kutwanza umhadisize ngoza yo mwana kututsa ujuze bezwe zaye yemana wewe mana wato joka yatotonda rengwa yafanywa mambuzi ya tintwendi shatanga bo hansi wao no waro hao dawa ukuja mhansi labeka huo kuja mhansi haina mwana wa mhansi wewe ubaki mwana karemwa mwana karongozo hakiyo mwana ufarilwa yimbaba ulona wana watanu yanzo alivye wana collage ya wasomise collage yatona mshahara ekakatushindo hadi mshahara wa 30000 mujama pesa kalele eshilelao roho njema na ufarisi chama mbaba wangu jokurudianda de mbaba huo hachodo rudanda kwa katina tamzima milikio wana wongoleloni ba Mwenyezi Mungu ewa Mwenyezi Mungu wende uamiliki shabanga bo wandu bokongo hunu hata wajwa humzaya habaki mtu ambaye niambio ka siri zalwa karjaka bwamba hindu rienshiri sonelwa ne maso hata jarasuli bana yole mana rongro hizo jaka bwamba hiruti yeba nungonze kahena hali uhuwa si wambio katsfanya mamfukare mahamira runchoka jumo soporone lala yabongo isuke kabi soporone lala hauka utai kutiao ika usoporone lala tabasubu hine tsambala harume aru yabongo isokabi kama mndu nakala wandu wakaunlela sijodo ndani hizo baba wana mzaza wakana wakaya shabu wakajida yukawaka na mwana chakwa tujwe mwana sini ndini namnaje ani deze nafasi hawa huvuriza au dehili wakahabo chama jeleze ka clear bang hizo kirike tukawapeu njaka helezwa na ishia wala shaya kweli usokubaluka mwane wape watalata kukubali mwanange wapeu wewe ngoto kubaluke mwanaho wazaya nge wapeu hata tunamsomlata mwana mndu unaelewa mwana anu huzamba abanga bando pulo mabusho hunu kusona kayo ndongo nziro ngabo wakati ya sikanja ka pulo mabusho
Labeka. Karcha kapula mabucho. Mfikira mango ndrambu ndrosta. Amujuo neshi batima. Amujuo kaujita. Uendeze mbio utaimba banu leo poro kamjuo. Wala ba yabo karcha joenda rendera dopula mabucho ni mabani atu. Marhaba. Ge wasio joni kema shababi ya madawi. Ge wasio na jowani kema shababi walo harumensi inu. Kae nsinu kena ujuswani makopwa. Ge jo ujuswani anadamu. Mawatwani wakubali yo kae nsinu hao. Shango ono mrwarenge arudhi haihuzu haruma 5 milioni haraju hango ndo Faransa. Hama hala bokongo choka uliba maji, ulibe mvua, ulibe jua, ulibe neshi, ulibe hizo. Mchahara gojo liba 5 milioni cha yeso joba chana tosahero. Shata hunu izo pia ngolibo telefoni ngo hulo maji ngolibo mwenje ngolibo pia zilo manga de zilo hunu mbojama. Wallahi billahi mizungula onti anatanja parosha mrianu sakati karti dandite. Nabaga mini yo. Shayo de heli. Nabaga mini yo. Ya paronda mrianu zisa. Haukawa na damu pia. Inunsi ya wana damu mengomira na ili. Emru ya kwamba ni ya maore. Emru lontini mapanga nguto mchua. Hiyo ndio nsi ya shida wangu. Go wasio John Keba zamana rumensi inu. Mazamanaru hawangalia ushababi wote wafanyile. Mazamanaru mwensi inu na keradhi. Baba nirumbishi njika show ashonga. Mkomora ngonzo mulio ngeelewe. Labe? Adore mankasuha. Mkomori ngonzo mkasuho ngeelewe. Na warijuse waribeo ajui warendera lime. Ewa. Ilirunda riziki richo ushidaru huyo wanawa heao. Welewa. Naam. Sheka wari ratsirike halini. Naam. Ngwajoenda hata wakati kwa naurelewa. Ewa. Marhaba menji. Kutina ndongo wadibaza usoni male bavu. Olaho. Ndongo na diwaza yonzima. Na mjuheri jitsahe baba nurao wakati ko jabira. Haumri buleri tapale hamambuzi zahenda. Hoi. Wassalamu alaikum. Marhaba menji watukufu wemna mikro. Trottoir rikao mfanya hunu volovolo leo le 13 novembre 2025 soni majamali shababi nzima ikao yego amini ukaya yani jasadi ya hahe nezemvuza hahe ya tsahe mbayundu yale ya huze mangiti ende hula ya reme harogozaze janibu zonsipia rangu ya shababi ya kanti jumawidi rangu ya shababi ya kanti ukangwanza pula busho zo pia hazibirlia harongoza lebavula hahe no mji ukaya na mjue bangasina maadili kao ya lazimu Rias Plaza maana ya ure hazi afanye na dele sanga lilio mjini usibo harongoza ukaya mashababi waona wakati mwinji wajilejeza abenge Jamal ngari uboshele yao marhaba ni nyondo kama mwe aba mjokordi mwe mkaba dimane 104 points harmezi bimo jana nanne aruma et Tropique FM la station du soleil ika usumwa bya nukaya makatianu na udovulia bonti na uvulie bonti ikaoma kinifu wa ila lika maa salama gardo huo nana wakati wa saya